Mbrasa baba kona kasi ba bedi no by free asante a etiase na do ma hine na di asem ni ka ni betu aja wo na mbrasa timi nya asante na do ma hine jama nka bo mumra yes ana ye beto no yes ana ye beto no yes ana ye beto no mbrasa kamu from gona myo obi pa ya na ni hwe ba bia Ebusia na nsem ho na Ghana fo bebre na ni empo omo ana omo nya asantefo no na bebre na ka so omo de omo nya atofo ma hwade se edru bre bi na se otumfo se ititu se oye bibi na Ghana fo ebo na baso ana se ebo ni din ka asem a na nanadoma hene te ho na ne ho yira no na opese ode ne ho forifori mu eye bibi na otumfo din ba fom ana so se empo yebo ono nso din ewo asem kro ni mu de ekosui ya ma sansem no Ghana fo bebre na eka no aye no kre na okatachi afrifa nso afaya ne de muoden ni nyina no ye de beto awoso ahai aba loudest and any first time I wish ya me a make sure so be click subscribe button ne so comment like video yi na share social media pages ne so baby ai aba loudest ushia me a follow me na yento ayonkofa ne so ewo ho ebusia enche bia na enkransa hen ekopie mu ewo menhia na otumfo setutu ede kire nanim ede to nanim ekire se enkransa konwa no eya ade a eya asante enti no wo behwe na watimi atoto niema sede be ya enkransa hene ebetimi asom asante ene otumfo setutu enenti sa ensem no akoso atwam ya ntese na nadoma hen ka ho asem nanso after say otumfo eye ne dehye da sebre osei bonsu na ye ewieye yehu ya ne Ghana fo ebo ni din ka asem so otumfo aye na dehye ye wasie ne dehye fefefe ne ade no yehu ya ne se video bi nso de ne homena ewo abefontenten fidie so ye ko click a ose ade yo agemambedu na nadoma hene nensem a woka nyina ne se wono so ote ase ipa de ompene da na ni wo achikrampo nso ka ho bi enya de obepene ama enkransa asom asante anase otumfo anase sikedwa ensem de obruce bi pa yenhwe ebra na ose ade yo agemambedu na nadoma hene ekeka sansem no efa otumfo ho na face so enkransa hen ye ba na edede okatachi afrifa aka no nso atoa wo so na konferansa baba kona kasi ba bedi no by free asante a etiase na konferansa timi nya asante da konferansa class o she ko nya na ho na abono fo abedi kan ba betna ho ya kona honin ko nya ni me ho no ben kron akasiya no abofo no bo opa Ghana What is it? Now I want to say yesterday. Baby, I'm going for the water. That can't go. Don't walk about your break. Now I'm not France, I'm to see. Or you'll be a Panasa bar. All I need to check. As I'm here, anyhow. Now, you be a good person. Yes, I may have told yes, I may have told yes, I may have told okay, for a Cassiami and sir, better by woman swap. Bakuya Doma, Bakuya Grasa, your 2 fois. The Grasa I would not see. I don't know Grasa, I could get it. Who can't be done? Grasa. Akonya kakakawe obere na kakwaja na mami ndia do badu mu maka maka aya no ya na mama no ni America abon abaso ibi pia airforce enye yi da bi wo ho na da hye wa rugulo ni awa for the record show so okatachi FIFA so atutu bi amane ne pa na o twese na nadoma hene oya ya manabro so ye kase wa ye bia ye nkase wa ye bia toa so oya de mpapa mu ene ntitimu e de aba aka amemu ye mpenesa de mredre e wo se primpuntu
ye won tokwa bi ko ene ohia enko na enye ye ho ena wo se ye ne eko okatachie de watoto bi amane ose ade yo agimambedu doma hene ye ntie bi na kofi ye ni ade no ye ko mampon ana eye nzema man hene na eye awula tiburukusu se ni de no miro adaru ma mechia wo na wo ye ni ade na wo hima fefe bi a wo ho nzema hima na mechia ye na watweme wo sikatachie wo ye bibi na efe papa na mse de ya no se de wo ka kanfo ni bom no manage ho na kaimanfo ne se eye nzema kotoko ene asante kotoko ene anwa na ye se anwona kotoko enya anwona eye anwa kotoko dagomba for ne from say so there is an alliance a war alliance between eye nzema asante and the dagombes tini wo nzema kotoko asante kotoko ene anwa kotoko kovi ye ni ade kwawu man hene se kwawu de abenefo no mu free mampo no omo na bechiche kwawu eto omo ye no omo de asante direct nansan ni ade na no na kwawu man hene ba wode abebom ni fe bia ye kovi ye ni ade no so na ayikofodua gamefo na betike mu no omo so de abebom ni fe bia ye na kono bia ye yi awurade akamfo no beka bom na ye ko mampo no kovi na ye ni ade o sabere makosiata mugwa man hene no so ababi na mekere mo wanchi man hene wanchi bono wono de me yonko pa no na ye hwe video no amene mbakọ mampo no mu be hunu se de na me no ayi Oliver Bessie peg to peg and me yonko pa eti akamfo ne ka bom na be fenso na do man hene me papa no na me na bia so ma kan mo no aya mo de mo ho bajim ka mo fro ngona me yo obi ne papa ntokwa mamfa mo onyim de me papa ye ni hwe ba bia mia na papa no aduana na wo mie ana maka che ne se moja na atimi mu no ebi na tiri mu dia ene mani so hye on fa ne sa no onya ma akamfo nkambom no onya yi ana no we so de akoyire nkranza nso sa de ya nkranza de bebo asante na do ma hire na di asem ni ka ne betu aja wo akamfo ne nkambom no na no sante hine ko ye ka ne sei ade wo mo frɛ ne sei o sabari makosi ata ogwa fefefe sante hine besi atwam wo ko togbe siri fefefe na do ma hine jama nkambom mra mia na papa me no be ko se wa nya idea miana papa no aduana fo na wo me wani so hye na high times 10 is aduana na yoko na wo me etimum yanka mom enzima ahanta ni nyina ya ade baako ayoko aduana asachire ni ade baako politics na atitimu wo politics wo mo de politics na atitimu etibuno ni igwe se woni asantini wo problem baby woni ni yantokwa da be jama ntokwa yakwa wie de ana ye de be ana no na doma wote ayi South Central ene Kumasi South Central wona na doma atie wo mu firi woni asomanya wo ye ni ade wo ko ni wampem sa na tie enti anuanom woni kwadwo kurum cham obiri ye bo o mu kun no ni ade ne yese ene sa time no sa aduana ne no kwa ni bibi e frɛ ne doma hene ne ye wa aduana hene tin wo ka wo se de ba yi na wona ye aduana piesie no ana sa time no se tutuba wono no fira kwamu e se tutu ko de nchira no obesene kwa akwamu eti ofra akwamu a wo ba be dia de one konfo ba no ana wo mo ye sa ne ye nim de se tutu yukuni no wo ba be ye na yukufo do mpentokwa se de mepe ya eti wo ye no ye sa ne ye nya ne sa ne ye nko achemfo no mo ye asonafo na satam ne mfro mo achemfo eti asonafo no sore ye no ana wo mo fra wo mo nua ageso e fra wo fenso no mo se ye nko na yukuni we do pentokwa satam ne eku obiri abua ana aduanafo no so adoma aka ho no wo mo so ye ni se ene fabu e se tutu ba dia ene de wo ba ba ye ni eno ni nyina to atwa go video me ka dia se ni nyina to atwa so ye nka mo back
ene ye wokun bi ku a eye ohia ekun na ese yekun se wokun bi ku a development ana mama politicians no adada abo ana ye chichi emu do mane ho ahwa wo fa da be na do mane asante kokko 200 and something years ago ana ye course ako ene ye sa ako ne ye dey munkamom na do ma hene papa no mi amenya bra kura no mesere no maba ahfi hwinzi me ba ho so ahwinzi e se me na papa e kwa ma tran na so hwi ni obetimi aye mi dim de Timo ayi wayi doma ayi bono fonu a moti se me kana doma hina se mo abeka be wo ka mo fro ko na me no Bienya make say kura bia wo aduana no ntia se akomo hine yam papa if say bia na fo na wo me mesi firi kokofu adumasa be kwa adumasa wona no mudi ade ntia dum tia busua na wadumasa mesi Gobi yanya na sa ni preaching kambomu why politics na dey divide ya dodo na we no mo ayi Soviet die no awo sentin na me say na bo me Soviet so some so kama adwene na Soviet die kakra nanso eya na ayesi enti ndisi fo na eye wo mo etete akamfo ni mu na mutumi nya bie etimo hwe eya bono seat ni wa lusu nyina it was we versus them. Na do ma hini creating tokwa between eye bono ni asante e wa bra na ntokwa ni ho we no ka kire manfo ne se ene MPP ne support ya asante fo timuntu nti MPP na ndisi ba so a strategy a political strategy ntokwa bia ni bono fo asante fo ne bono fo ni ntokwa na do ma hini me sim papa no de wo ye nyina ya ntwema ne chena ya ma ntitie mu o e se ye nyina no ba bi efiri ba ya ne ba why sanity maka mo ade chamba kudi matem fumasa mo so Abusia obetimi ahye wadwen e wo comment section honum afei so like video yi subscribe say onye ya follow me social media pages ne bia e aba loudest yento ayonkofa ne so e wo ho me do besia